Welcome to the Educational Camp Come Counseling Session by Enviro Skills Academy, providing 100% international placement. We are offering scholarship to students getting on the spot registration. So please join us on the 8th and 9th of May 2024. Naka jingja ka belaja ha kamit jong ka laiterik jumang arja arpusaw ha kapor kumba khandai siteng menmiet ka bami ka jingja ka ba omdan jinge dei bat ka jinge per jai benriu henrei tang ka jinge sho yadat apadeng ki jai benriu harijan bat ka balak ta apat ya ka shongsuk shongsengan jong ki paipa ka laim khra bat ki nong shong snong na ki snong ki bamarjan Artli ki dorbar snong ki bakenthop yak laim khra dorbar pelun bat ka dorbar snong nong remils haka nyotrik jemang arjar pusaw kila poi syak jinlang ka bala penlong haka office jong deputy commissioner ka East Castles USC Sadu harengkat ke jenlang CEO ka municipal Selong upiki buru bat USP ka traffic branch ukam khia prasad kani ke jelang la penlong hadien baki nong yalam jong ki dorbar snong ki labu ya ka jing ujor hau DC halor ki kenrum ki kenram ki bajumi hagorolain laim khra nadu ka huri hura ka bodon ha padeng ki ti jai benriu ka jing penyeng klam akor ki kali bat ki we ki man Kuman sipentep ki harjan ki bedai ki bar jala bat ki bosong buhai snong ha ka sibenta jong ka snong laim khra ha ka thain gorolain ka jukta ya ka songsuk songsengan bat ru ban penbon kam ya ki noilam snong namar ki hab ban mi ha ka miet ka yong banwan ra ya ka songsuk bat dang ha ka teo baldep kata ka si thodieng ki nong yalam snong jong ka dorbar laim khra ha ka jirsan ran ka seng samla bat ki pulet ki latani ki brio shalaim khra police station ban penbe ya ka huriura ka bami ha ka te ki chaka Kinong elam jong ka dorbar pulun laim khra ki bakenthop uba PS nongri uba Andrew Ejerwa bat uba theory marbo bat uba banteli nari na ka dorbar snong nong remils bat hadien balawai ka jelang na ka liang kini kirang ba habakran sigilar pthai khobor kila pensngo ila ki jong kinya jong kani ki jikran bat UDC Bang idon kam bangin haban dia point out ya kini ki issue ki bami bedai bat ka amdai tang bedai bat ka issue jong ka koloni hang the lagi di issue ki bedai bat ka songsuk songsan songsengan ka law and order nang ta ka makham kongsan ru ka dei kalor ka issue jong ka traffic bat ki parking ki bangi yoi ki babu jing ki bril ki bayang na ka tu surok tu po gorolain bat ka tu surok ka bodon na du nang kina po bantuk sport nazaret ban tu sport ka surok ka ban dei po gorolain jadi ini issue bangilawan kerang kini kesi ban ya keren bat UDC ban ya keren bat USP harga jing don kat lang jong CEO bat kuno bangin wat iki solution ki badon kam bangin yo bangin penbet je kini jing ki badon ko ka stok to ka siswa mo kata ka jing keren pi ne ka jing lang kanu no ka jing keren gimla pon ong baik ba hang sin ba fi keren ka wadra ka jing siswa hi kanwan nadang ila pentrekam ye ki kam ki bangila keren andai ke sulong no ba ki points ki bangila keren hato ki bangila highlights na bro arti ki dorbas nong iba bat liru ila yang ban keren ban pen snow ya ke problem ke ba nakaliang dorbas nong ki snow ba ki jing ba ki shem ha ki ya lanti kedai na takada long bangoi pi ba ki solution kin sawan ada ngila pentrekam ye kini je kan ki mami taksi ki kita ki mat ki ba khmat do ba pipen so so DC kumangal ong ipi mneng i pen snow ya ki issue ke bedai bat ki ini ki parking ki badon hapo ke surok nomor katkum ke order juga high court ke order ke ba ditet hinyau terik ngai arjar afsaw mo ya ke jing bamsha iki kali bakinyang po ki surok khamtam iki overnight parking teng hini ngi khamwan bangin raise tangi ki objection ngi wan banwa iki solution do ban nakaliang juga dor basnong kumpong ipi rengkat lam ba dor basnong dorom hills kila elek banda iki survey bangin wa iki lat lenti kuno bangin ya wat iki ki solution ki ba kinsa bagi kibami nak ni ka jing bagi yes hato pipen so nem ha bayde ba ka tuka jaga dan kitu ki nong song snong to na madang sen i ba ka mi itu ki jing huri hura hato pipen so ne namar ha ka ni ka jing lang la dan lang nakaliang jong CEO jong municipal ba di pe ka to pipen so ne me ka ne ai ngila pen so klempet ngila pen so i ba marbo ro ila race itu ke issue to gitieng marba kumba ngila ikran hapo ka jing lang mene kidon ki issue ki bambi macam stem ki bala jan kala komunal classes magadi jingya kada ada perang khasi bat kitu gi basa to bat kani ka kenti ka problem ka ditang ka jingya show up de jingya kaja maja breng joki de ngila pun sngau ya kata bat ki we de ki jingya ki bangi shem nak to ka koloni ngila pun sngau lah to jingya nak ha ka biadai bat katai ka sekolah koloni nama ni terpat ya DC
banbo ya CCTV yang tu mati la daga jing bom dan juga CCTV ke ka suka ki long baki sim advantage kalau kadang-kadang ke CCTV swa bakin lek kanu ki haban pat khat asin ring la ka pat yo DC ya kani namar ba men sim snam ngila don ga inspection but bede ba ketika smart city dengan tip nak kanu kata ba ngila ong ba kani ke caka ketika bangidon kam kerke ya ka CCTV namar ke jing plumar ka mi na goi ka po sho ga por kum sim snam king mangila ya ba andru ila batai ba kadon ke jing syasho gi kena kasi untuk te hakto ngimla ban identify mano ba sho mano bale te long ta ke ngi la ke pas iki bakin lakum no ban kloy ban bo CCTV untuk ndai haduk menta kim pat le kata tengila ke pas yo DC ban lakum no ban kloy no ban bo CCTV maladak kadon ke CCTV kadon ke kalau difference iki bakin le kalau ka kam ka pesni te kum kitu ki ni ki dia ba men hani te kiami be sulok kira ki white kira ki ding te kum kitu lada kam dan CCTV ngintip kum no mano ba le to ma ba ulong du umab be hantu ngimla ban batai kino ki bale te sakawai ru ka baal ka bangi keren hak to kadai ba kajing kerpat yo SPC traffic ba kum bakalong man hani beladap ya kajing impose ya kanika one way traffic hapo ka area jong kada snong lam khra jong iklem ya konsol bat ki rang ba snong te kam apa ki klem konsol kimtip kano ke area ka bakam dan kam kano bom dan kam kano bre banai kano bom le banai kum hakane pada kami kejing ka bakrau ki pai ba akum tu kesini ke penungkong le ke kejing blok ke kali ke blok sirkai nak ni kaliang boys road from file road te ni kepat yo SP traffic ba alis hakano kano benta ka ba upwa ban bu ya ban impose ke ni ka one way traffic alis de ban consult swai ngi ki nampak senong lemar ngi nak liang juga senong yala de biasa song mila ya je kanu ke caka bangi la banai ka one way kanu ke caka bangi mla banai ka one way traffic te utang ila bo ini ke cepat smart kiru bakin nomle untuk kem kajing konsol bat mangi tresnong kiba tip kham hai ke dia Hadin ba pipenso ha bay de kita ki CCTV ke ipat ka long le se ka kular na kaliang jong na kaliang jong UDC huang ba un pusui kan ka mata bat ka smart city ba lakum no pin hamle no kham koloi nama ba kajing dan jo CCTV kalong ka badan kam kata-kata tu dia kajing kui kalong number 1 kalong kabede nomor kanong hills ba kanong ba kilo nong hills ba kalam ka ni atin ku bat ni along connected bat kijing ki problem ki bami ro kami lang long ka kata lang ni bro atleti snong kumagalong kani ka surok ka badang mentadang dap snat mai bat pi ka tu ka surok akmat ni harijan koloni po tu mo apo lang ka mun chua ka tu ka di jaka jong ki spai kat no kala along gajing kemen mo bat gajing kerku na kamenta jongi kinong chong kani kejela hadian ba ka defense ministry kelahan over kani ka surok sya ka PWD hakisnam di belalek ya ka tu ka thiep mo laman ong ka tu ka bakiu nang tu hadu apo jengki bat man hakini man hakini snam belalek no pat kelahan over sai kani ka surok ka ba nang tu na jengki ka ya lingba ka nong hills bat ban poi sya du sya sya po dem senyong katurut lahan over PWD ban ni asno long gajing kemen mo gajing kerku na menta jongi ban ni iba ka sarkar kala pentrekam wood itu kala sna ke surong ka babha ka bala penhe ru adu kata tama bat kala long ka itnak sya mo an pusi kalong ban penban ka jing dukham sim na ka menta jongi inong song snong sto namarwa ya kata mengisawan ya kren ni i labun stang kinong penyang kali bat ba penyang kali ide hina do napo katuka koloni itu ibadan bat di penyang kali menusua kadang yang tengah thain lam khap minta kala poisa sini seban approach ko nong hills ro ban penyang kali bat ha tu step abang ngilek inspection mangabat na nakaliang no dormas nong hills bat lam kha tingkat ba iba Andrew ni dan lang nilalap hidak mal ojong ba kita ki parking kilong boat side bat ki kali nalor bala penhe ke surok hab ya up iwi bani pas te ngi kalong ngabam dan jumut man penhe kan ke surok ba long man kan jikir kula ni ke jimun toy na manta kiwei pat kiba suwan buhay snong ni tip nang nu kiyo pat ya ke jimun toy ma ndi e bong ni bangi bisni ni ndai long ki ni ya ka hok jong pat ba pi ke surok tadi ke jong pat ba balin pendan kamu gismet ban set kali dan ni ba untuk yang kali kat baman puto ti kumta la sim yang ni ke step sakan ni ke sini nilayo banyak kendo kajing dan dekat tang DC nakaliang jong ke polis SP traffic
nang tala idol nang CEO jongka municipal bat EDC baydan tingkat EDC hari kini gajing ya keren mentak step bat ni apa ni lenti gajing pentrai kampat bat nakaliang ni ardor bat ngilong kibakloy ndai tang bangin su kedok ti kijing nang ngilong kibakloy pat ban yawan ikilat kilenti kumbai la keren ni ba andru mentat mesti sejang la urut hingla sedang ringkat badu in charge traffic lam kha banyawat ik solution hangno ban ai jakap niang ki la ni la da kidi don ki private iro kila ban peniang hang ta da ka bakin siu kita ke jumut ke ndai bo suang ban ni kwa ban le ndai aga ju por ngila kerpat pat yo CEO khantam nilai ban ba unwat ya ka census kat nungut ki badan kali kenang mangin sotu nomor itu kemakalong mentah ni dang ekran bagi ba andru ma ba hang tum tam dei shu tang ki basa mensua hal po lan kram ki don ba wan na yan ni yudu ro ki bala long ki nom sum te kala add up ke ha menta nang ti ki bri bala kham skir ban sa ante ki la poi sani menta mut ke jing bun ki kali kan nang bun ken ka kini kesing bet kuat manwa te la dang em la ban check lupa na do menta man yo e census ka biang mut ken ke jing e kan nang wan bat ke jing penhe surok kanum dan cimuntai nginang perkhat ba ka jing penhe surok kalong ke jing ku ba ki kali mo kila banyai urut like ka deheng kali nai mentangin tin la hiat menta sobang anuan seniro ngirangat ka deheng kali hak tu jakala pilai menta penlam baro si sing peniang kali jomki hang tu